y'obwikirano emanyi amange nabo igobwatira n'ensoko TV koigeka chingintu cy'omugusi ensoko TV oburuso bw'omugusi. Eye n'ensoko TV oburuso bw'omugusi. Emambiengia omurigereria bwensoko no kwegena kwane buna andonsi asore emambia onigere ntwereru naboigo nigogendete kwegokia nemerubiri itokurugaiga ensoko TV oboroso bomugusi chitariki ni 19 omutienyi noyo kabere omwaka o 2026 omoroberi no ibwetorobini ogochaka bono gwanzira chinse chiganye shabono mambia weka chinsa isano ne mocho mubaso bwerit koria rero irietaria ne Linet Nyambane kwira nande kumanya yagendete gokorekana ase ebinyo. Etorobini nigo tokoyachakira kunyemurekera kurwa ase county ya Nyamira ase omuteneneri bwabangina county ya Nyamira omusubati Jerusha Mumanyi obwatokire obokonyi bwebitamba byobochenu gochya asa abanyaruka b'ekiskuru kye county eyo kagokwana chinga kyari kora omoyega uyokorekana ase skuru y'oboroso ya Tonga ime ya Nyamira South. Jerusha nigo ababorire abanyaruka bagenderere kurwa gose betange nerango kurwa ase kya gose kirango cyabamura amona bagaka abwatebire bakubasariria obugima bwabo chinga kyecho boigo omodisi wenseme ya Nyamira South Florence Abuga oruro gukurira gochya asa barimo abanene b'ekiskuru banyare ko bakorenda ebitamba ebibyo bochenu asata ebire tibanyare ko bakobiyone kogera nigo bikurwe gubosa gochya asa abanyaruka b'ekiskuru boigo Jerusha nigo abwatoka chicheke gochya ase ebyombe bibere na boigo oyana na ekyombeke mo kyababuraka etinga eyemo iyura chikobakonya kwegendereria aso bugima bwabo. Wanafunzi ambao wanasoma katika mashule kutoka grade 1 mpaka grade 9 sio wote ambao wanatumia sanitary kwa sababu wengine bado hawajafikia umri ya kwamba hao wanafunzi ambao wanasoma katika senior secondary wengi wao wako vulnerable nabo igeria kabere na asorolire abantu bakorwa basacha bonse semwabetana abayamure lakini omwana orendo no mwana bwe school korante na tianita kubwata eli ndotonero mwana bwe school. The head teachers who are here, you are going to be the custodians of these sanitary towels. Imeandikwa vizuri not for sale. So tukipata kwa kiosk ama kwa shop or anywhere being sold, we will trace where mwenye anauza hii sanitary towel kwa duka mwenye animuuzia. Mumaete Mama County, mimi huwa nina support youth, nina support wanawake kidogo mahali inawezekana. Kama hapa kwangu niko na check ya Kemanyaga Youth Group. Kemanyaga Youth Group ndio nyinyi. Inuna aba muraba banyamaya. Mawa koromokia. Chibeseti ona abana ba applied bakanyora eteki yabo yakire through. Na ende ba ikaranse bakalika na ende bagasaba 100,000 kagara bachikwegendereria asama nabo. So today nimewaletea check kutoka kwa ofisi yangu ambayo ni check ya 100,000. Gotigana nayo egati y'abarai bari bagusira eserikali bamuchiriyo yokabeiro omurai bwensa umuske Uhuru Kenyatta abarai abo bakoragwa na Faruk Kibet nigo babegete kambi asensemo ya Malava West nabo igo iyo gotoka ase West Kabras Ward
ase bamukwanire gusase pari gwaka campaign yo kurigia ekirego kyo MCA gweterekia makia UDA ase bagusira Elvas Shalaka asobochori borobiri gochikokorekana chitariki 25 na mocho motienyo yega abarayabu ngamona omugavana bwe county ya Kakamega Muske Fernandes Barasa omokonyoye Ayub Savula na boigo omo MP bwensemo ya Malava David Ndakwa na omo MP bwensemo ya Mgwen okuruku Joseph Lemgat nigo bono batebire Uhuru Kenyatta ni naboiga abaraibande bari barure ritaya nigo babonelete ko babatwere rubatige koreta obututukanu imeyense Kabarasi oye! Hebu nione salamu ya Ruto tutam. Elevu nione salamu za Mheshimiwa incoming MCA Mheshimiwa Shalaka. Bas, hapa nimefurahi. Mheshimiwa Faruku, nikiwa barabarani nikija nilikuwa na magari 3. Nikasikia kama mtoto kadogo ka primary school. Kakasema Faruku ndio huyo. Mpaka nimefurahi sana. Jina ya Faruku iko hapa kwa sababu huyu jirani mwema ahonya. Si ndio hivyo? Na mimi nataka kuwashukuru watu wa Malava in a special way. Tulikuja hapa tukaomba kura mpigie Mheshimiwa Ndakwa. Mulimpa ama mkumpa? Sasa mimi nimefika hapa kusupport huyu Mheshimiwa Shalaka. Na huyu Shalaka wapi makofi na shangwe? Shalaka. Sumemwona? Na mimi na Mheshimiwa Faruku paje tumesema tunaenda lazima tupite. Tulikuja hapa tuko support Ndako wakapita. Tuko hapa tuna support huyu Shalaka. Si hata yuko tayari kupita? Na mimi nataka niwaambie jambo la maana. Mheshimiwa William Samoei Ruto amewajali sana watu wa Malava. Kupitia kwa Mheshimiwa Ndakwa, maji yako Butali Chekulo Ward 2.5 billion inatengenezwa ama itengenezi. Na hiyo maji Mheshimiwa Ndakwa atafanya last mile connectivity ifike mpaka huu West Kabarasi. Kupitia kwa Mheshimiwa Ndakwa, Mheshimiwa Ruto pia anaweka lami kutoka Malava Township ipite iende mpaka Navakholo. Si anafanya kazi? Mheshimiwa Ruto amekuwa hapa Malava mara 3 tangu aingie kama president. Pia Mheshimiwa Ruto amesema KMTC ya Malava inakuja kukamilika. Hapa anaomba mpigie huyu Mheshimiwa Shalaka kura leo. Na akishapita kura, sisi tamweka kamati kubwa ya barabara kule, washirikiana na Mheshimiwa Ndakwa, barabara zote hapa West Kabarasi zinyoroshwe. Kitakuwa mzuri. Na mimi nataka kuhakikishia watu wa Malava leo ya kwamba sisi tukiwa broad based, sisi tuko nyuma ya William Samoei Ruto. Na mimi nataka kuambia wana ODM ya kwamba sisi kama wana ODM tumepatia mamlaka kinara wetu ambaye ni party leader Oburu Oginga kuongea na chama cha UDA ili tuwe na coalition mwaka ujao. Lakini kuna jamaa wengine ambao wao ni watu wa Munyoro, wanapiga kelele hapa na pale. Mimi nataka kuambia kwamba nyinyi kama mmechoka na chama cha ODM, nendeni kwa Munyoro. Lakini hapa Kakamega is locked in broad based, na sisi tutachagua William Samoei Ruto bila kupingwa asubuhi na mapema. Na mimi nataka kuambia viongozi wa mkoa wa Magharibi ya kwamba tusaidie William Ruto in 2027 na 2032. We have the numbers. Si tuko na numbers? Mimi najua mwaka 2032 tukiungana na Mheshimiwa Wahonya hapa na tuungane pia na ndugu zetu kutoka mkoa wa Pwani na mkoa wa Nyanza, kiti cha urais itakuja hapa Western. Na hiyo itakuwa hivyo tukiunga mkono William Ruto for 2 term in 2027. Na mimi nataka kutangaza wazi ya kwamba hapa Malava is locked under William Samoei Ruto. Wacha nione William Samoei Ruto 2 term ya William Ruto. Tumesema kwamba hatutaki retired president ama anybody ambaye ameenda retire
aanze kuleta confusion katika inji mzima ya Kenya. Pesa yako au kutumia vyema kujenga wa Kenya. Sasa unatumia pesa kuleta fujo. Watu ya Malava ni waulize, fujo ni kitu mzuri ama ni mbaya? Kama president, mulimuona President Uhuru hapa? Nyinyi muliona Uhuru akitangatanga huku? Yeye, kama pesa yako ulitumia mamlaka mbaya, wacha Kenya iwe na amani. Mbaya walichukua pesa wakafanya ufisadi, sasa hiyo pesa imerudi kununua watu kama mchele. Sasa ikitoka kwa William Ruto iende jamii gani? Hiyo mtu hatutaki siasa duni. Siasa ile tunataka ni ya maendeleo. Ama nyinyi mnasema namna gani? Mnataka maendeleo? Gutigana nayo omokonyi bw'omurai bwense Profesa Kithure Kindiki nigo akwanira omurubiri bwa serikali bwoguchigusyoria entunda ya kabiri y'omurubiri onyota boigo omurubiri o KJET, Kenya Jobs and Economic Transformation Project. Uyatebire buna omurubiri uyu nigo omuregete gusira abantu bari tayari gose bagendete no bonchoreria nario baranyare ko babagusira abasayi bande abo bataranyore emirimo gukwana ase geikaro no muwaziri bw'ebyombe no bonchoreria Wycliffe Oparanya no boigo abarayi bande Kindiki bono nigatebire buna ekerenga ky'omurubiri uyu no gusira abasayi abange banyore ekibago kore kogera abasayi abange tibaranyora emirimo. Also spent time this morning reviewing the yet to be rolled out KJET project. KJET is the Kenya Jobs for Economic Transformation Project. It is supposed to support perhaps business people who are a little more established, but they lack equipment for value addition and better business activity that can help them create jobs and employ a little more people. And right now we have looked at how best we can maximize on the number of beneficiaries. We want to cut down all the fat, all the unnecessary expenditures, all the support expenditures, and make sure that as many young people as possible, as many businesses as possible, are direct beneficiaries of this project. So we are on good course, and in the next few weeks, we are going to announce the national rollout of KJET in a big way, and further figures will be given when we conclude this process, because it's not concluded. We are resuming again next week on Monday at 2 o'clock, and after that we'll issue a statement on how we are going to roll out KJET going into the future. And once more, this project again should be able to reach out quite a number of enterprises and create more jobs into the economy going into the future. So Nyota is aimed at supporting young people who ordinarily would not be supported. Why? Because, number one, many of them are not credit worthy, and that's why the business grant is perhaps the first major infusion of capital into their business activities. Many of them in the field told us that first batch of 22,000 shillings was the highest amount of money they have ever handled together. So you can imagine what the complete sum of 50,000 would do to millions, hundreds of thousands of our young people. But we have other components that are still outstanding. The on-the-job experience, which will create the skills and certify skills of 90,000 young people. The recognition of prior learning that will also assess and certify 20,000 young people. And also 600,000 young people, mainly those who would never have done any business with government, whether national or county government, will be enabled later under Nyota to do business. I am pleased to announce that even after the expiry of the current Nyota project,
we are going to put in Government of Kenya resources to target more young people into the future beyond the current project, where we are partnering with the World Bank. By just looking at the outstanding components of Nyota, we have been able to expand the number of beneficiaries from the current age 20, and we project we'll reach 1 million young people using Nyota. If we bring in phase 2 of Nyota, where we are going to put in Government of Kenya resources, we are going to target perhaps a similar number into the future. So this is a very serious intervention, especially for the young people who ordinarily would not have been reached out to. Tugutigana nayo omwaziri w'oburendi bw'Imeyense Kipchumba Murkomen obaidaneirie bari bakwamiriria eserikali ase chibura buru chikwenekibwa ase emisangirikano y'ensemo eyo gusa emisangirikano akarabara ase emisangirikano ase atebire buna nigo bakunyara kwa bakweneka chibura buru echingweneke guchire enkwane eyo ya Murkomen nigo yachira matuka make maiga yabara yabo bakoragwa na Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa nabo igori Gachagua komoche serikali enene omwaziri w'oburendi bw'Ime nabo igo mo Inspector General w'abanyanyimbo Douglas Kanja asoko okoboko busagani obugendete kwenekibwa chinga kibagokora emisangirikano asege kore kyabwangoiga kyenekibwa ensemo ya Kitengela ritkoria Jumapili chinga kisifuna nabo igabara ibande bare gukora umusangirikana sensemeyo bono ni gabara yabo bagosereire guchigokoro korobekana okonene ritkoria ankyo onye amagani yabo tari guchya kurigererirwa boikerano. Sasa tumesema Kaswa ametuma spokesman akasema kwamba the next date will be communicated. Itakuwa communicated. Na sisi tukasema hiyo date icommunicatiwe leo ama kesho, isipokuwa communicated, na hata kama kuna communication tumeamua kwamba Ijumaa wiki hii tutarudi hapa. Therefore, if he wants to communicate the date of the next meeting, it should be before Friday. Ikifanyika before Friday, tutakuja hapa. Kama ana communicate siku ingine kwa sababu ya umuhimu wa jambo hili, mauaji ambayo yanazidi kutokea kutokana na excess use of police force, hatuwezi sisi tukavumilia kwa niaba ya wananchi wa Kenya. The matter we are following up is a matter of human rights abuse, violation of civil liberties by the Kenya police. We were here on 30th of last month, and we were 7 party leaders representing other party leaders in the one-term movement, and we engaged the IG with the 2 DIGs and the entire leadership of our police on grave matters of violation of civil liberties, where the police are getting into an unholy alliance with goons. And what we have in place is a new phenomenon that's threatening our democracy and our national security, that instead of having a government that is accountable to the people, that respects human rights, we have a goonverment, where goons and government officers work hand in hand. There were instances where there were clear violation of human rights, particularly targeting His Excellency Rigathi Gachagua, the second deputy president. And we had over 22 different incidences where the police and goons had attacked him and attacked all of us who were with him in various locations across the country. And the IG undertook that by today, the 16th, when we return here, he'll have a full report on action taken and remedial measures put in place to address these serious concerns that the entire leadership of the opposition had raised. We are here today, and the IG is not here. Not even DIG Langat is here. Not even DIG Masengeli is here. They have all taken off. We believe this is because of orders from above, where they have been told not to engage us. I think we must bring order, and the IG and the people under him must be held to account
by the people of Kenya. Incitement, especially as we go to the elections, will not be entertained. Yeah, we will take our action. Wacha kotini waachilie hawa. Lakini from a security perspective, we will do our part. We will present them to court. If CJ Martha Koome and the judiciary want to entertain them and release them and call it freedom of expression, they will release them. We will arrest again. We will take them there. They will be releasing. When the file of Kenya is opened, if anything happens in Kenya and you trace the history, nobody will blame IG Kanja, nobody will blame CS Murkomen, nobody will blame the executive, because we will do our part to make sure that enforcement is done in this country when it comes to law and order. Political leaders in the country, wewe uza sera zao. What do you have about this? Why are you so obsessed with Kabilai? I see there is one of them who forgets about everything. Akiongea tu saa yote, Ruto, Murkomen. It's like there's nobody else in this whole architecture. Yeah, security. Ruto, Murkomen alisema, tunajua ukabila yako. We are not going to entertain that ukabila. If you want to sell your policies, uza your policies. Don't profile me because of my community. Yeah, I am a Kenyan serving the people of Kenya as the cabinet secretary for security, and I will serve every Kenyan equally. No, don't bring your petty, silly politics. Sijui kama mmenisikia. So, my friend, I have kept quiet for far too long. We will meet with those inciters face to face. Na waje kudharau Inspector General of Police, sio mtoto yake. Sijui kanja, nataka kuya, alitoroka, alifanya. Please, have some kidogo. Muko na bahati. Togotigana nayo, omubunge Oyambakasi East, Babu Owino, omochirie bororo SAE eyomurai bwense n'omugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja babegete okuigwana gwe serikali enene guchigokonya omugavana uyu asobokoreri bwe county ya Nairobi. Gakwana nabariki bamangana amaya abori tukore igorokorwa asama gacho yebunge Babu Owino nigatebiruna serikali nigibwa tobokurumi na igotebwenereti no nyangake gokonya Sakaja emeremo asebo igatebire egekorekyo nigokirema mincha nerichiko ekogera abakenya tigabaire ribaga ryogochia goserio kurwa ebirengereri byabo. Process was illegally done in the first place, and we are being informed that public participation is supposed to be done after the signing of this agreement. This is completely unconstitutional, unlawful, and I don't see the need why the national government should move in a hurry to take the functions and or kill the spirit of devolution within Nairobi County. The governor, in his wisdom or lack of the same, did agree to transfer his responsibilities, which were bestowed on him by Nairobians who woke up very early in the morning, Nairobians who trusted that their roads could be done by the governor and has since then not been done, Nairobians who trusted that drainage could be fixed by the governor and has since not been fixed, Nairobians who believed that there will be no rationing of water in Nairobi and there will be sufficient supply of clean water and affordable water to Nairobi residents. Nairobians believed that the Nairobi County would be clean. There would be no garbage within the city. They did believe that jobs would be provided to Nairobians. They did believe that health facilities would work and the medics, the staff, would be paid well. Nairobians also believed that they could have low cost of living as opposed to what we are experiencing currently. What did we see? Nairobians trusted the wrong person, gave power, gave responsibility to a person who was not qualified for the job. That is Governor Sakaja. He's become a disappointment. He's been singing of Nairobi working, and indeed the transfer of functions to the national government is a clear sign that the governor is a born
incompetent governor, a governor who cannot deliver services to the citizens of Nairobi. So Nairobi is at a great loss, and we are mourning, deeply mourning, we are grieving the transfer of functions from the county government to the national government. We are mourning the fact that the government has disappointed Nairobians. When you go to Mama Lucy Hospital, you get a death trap in the name of a hospital. No drugs within the hospital. There's a lot of negligent activities occurring at Mama Lucy. Our mothers being treated disrespectfully. No respect at all. Our mothers are delivering on the floors. Doctors are not paid. Medics, nurses are not paid. Services are not run there. And it is a shame. The other day you saw at Mbagathi Hospital that a body has been detained for more than 2 months now. A family has spent all their earthly belongings, doing everything humanly possible to take care of medical bills, selling all they had, investing in medical services, fees. All the savings that they had been invested in the same, only for you to detain a body. There was a case that was decided by the then Justice Majanja, may his soul rest in peace, as he was then called. He did say that there is no property in a dead body, that a dead body has no economic value. And therefore, as a governor, you say, and you want Nairobi to work. Nairobians are mourning because of your incompetence. You've let us down, and the national government, you are also very incompetent. So an incompetent body taking over another incompetent body in the name of delivering. What a shame. This is a race of two pygmies competing on who is taller than the other. What a shame. Nairobi itself has not received serious projects from the national government. Then the national government is coming in the name of delivering Nairobians from the bondage of incompetence, from the graveyard of corruption, from the cemetery of confusion. And clearly, this is a sham. Governor Sakaja has reduced himself because right now he's going to work under the county government, under the national government of Kenya, which means that all his roles have been waived. He has transferred all his responsibilities to the national government. Omurigere bwensoko nokugena kwa nengni gogendete kubwatia omurubiri ya senchira yobwikirana kigima tokogenda omutimo komokego tukwirana nkuchikwirana turasense moyetu ya kabire aserit koria rero tuguchigusanga na basae erinde tunyako batugukwanira ari bagunyara kuba bagwetera ase engani mwamurit koria rero nigo tuguchigukwanira igoro ya consent, trust and personal boundaries. Ayo amona yanda mange ntuchikonyara kuba tuko yabeka ase obwagare tumanyenga nararia yega nabo igo bwanjanya so mitandao nararia yega abwatira ndi abasaye none kero bakuriya abanchi babo amakongo bagwitira buna abasaye nabo igo chinchira barachiko babakugayana gose bakero bumiriro baumirane no bakongo ubu na kibarachiko babakomenya tochiare ene kinganko bore meyo morobiri. Ayo amona yanda mange egekegeke kerebusi. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobwikirano. Emanya mange naboigo bwatra Nensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.
Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asengari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumepimia charging system ya gari na pia tukipimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ine ainumu market ubwatu munso obumanyi obwoge nabo igo kugenda nebiro naye Nsoko TV tukulya onye kubwatu diploma ya marketing na kugendera amuro manyi b'imyaka 3 gucishiguru asubwa ngo tumari ukulya uri gusabe merimo gwikira kitariki 23 cy'umutinyo yo kabere bu mwaka bw'ikirwi bibere ne 25 nomo wetira nwani ito ya long range communication @gmail.com. Nsoko TV oburuso bw'umuguse. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Nsoko TV twachire guturigesa ku cyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeketi bya kwene kingangwe somyo regekoro cy'umugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeto hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabo igabanye nabanyika Iligo kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi
kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV ya nambe Mensoko TV na Stephen Nyarikia Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito ime yenzoko aye yenzoko yegoro yeito ime yenzoko aye yenzoko ibyengia yakire ngumanga bunalero aye yenzoko eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi kuri Muchomano Nairobi Kisii Nyamira n'ekingongo kindi cy'ensi ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obuikirano emanya mange nabo igobwatira Nensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi Ensoko TV oboroso bw'omugusi Kigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Kigosori au egati abo chinchire cy'abamonyoko amone bisero obyenkoyo ugo ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso obwomogusi na nche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Elieta Suarez ebagote bango gose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kya usigete Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigo ndakoletero murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigo ndaolete amuna basomba banyasaye abu astra ko batukwegera lingana sobwagare nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare ko ba tukurwa ayankira lituko lye sabato lye abandi bagotabanga Jumamos abandi batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora ncho murisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bw'eleson seseni chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikyagire Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwegekerwe omugusi bono n'ekinjira kyago goikaransanse nakobeke TV yawe kwene kingangwe esomya oregekoro kyomugusi gwetero murobiryo bw'igekoro gyaito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabwigabange nabanyika eligo kwanira okweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV ya nambe Ensoko TV na Stephen Nyarikia Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito ime yenzoko aye yenzoko yegoro yeito ime yenzoko aye yenzoko ibyengia yakire ngumanga bunalero aye yenzoko eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi
Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Buyabono naende omorigereria bwensoko no kwegena kwa nebunani gogenderete kubwatia omoroberio asenchira engi ya kigima kana kumanya sentunda ya kabere bono twachakire nigo tuguchikumirana na abageni baito abasaye abatindi basaye bago smile karibu sana se studio yaito. Thank you. Ya mbuyabono mbuyo kwanererie tabamanya ni ngoyo go smile byega Samarieta nkoro kujulia obuba koro Kisii Central Ward, Nyaribari Church. I'm a journalist by profession. Good. Na aya na kikuruka? Njiri Boniface Nyakundi from Gesima Ward. I'm a engineer doctor. I did medical biochemistry as a scientist. And a voice of men. Yeah. Thank you. Igo mbiamono kwa igure karondo chenga kibati akunya gusima ya korekananga onyorire gendukeria tagete abaiga kwa igure murigere bensoko na abantu at least basomete katucho kwa na rit koria rero okwanekerwa kwa obwanchani ase metandao ikogera amatuka bwangwiga na kurwa amatuko no ya kurumaiga gabu twanyere ko batokorora abasaya bange bakunyara ko bagwita na ndebe gosekero bagosanire n'abanchi babo banyara ko babanekerana asenchira etariengia egekorekia bwangwiga abasaye gose abanyaruka imeyense nigo banyarete ko bagokora obwanchani no na raia kurwa ense ya Russia uyo nyara ko bagakubanekera egekorekio nigo kyanyara ko bagekwimukia ebirengereri ao imeyense nabo igo egendukirerete no nyene serikali nene gwetera omonogeri we serikali Isaac Mwaura niganyarete ko bagakugikiria gekorekio ekerabo no kuburirwa kogendete kwenekirwa gusekorwegwa gucia asaba sae anene abanyaruka nabo iga basubati gwesika karaba ko tebunga esike nari muramenye ubugimo byatinda amanyanga engane yu ya Isaac Mwaura onyekere tayari ngo konyenyora toregunga nararia yege serikali yanyarete ko bagwe gukwanera ekero ebirengereri ao bigenderete kubwatu kwa ase emetandao ekero tukunya ko ariganirwa enkwane ya Isaac Mwaura Julia ayabona buno munyaroka tiganda go chakira nkera kwanire kwanza about that story abanyaruka abantu bakorora okorore ngosi enda gukwarora basi hapa nimeomoka yani what I can say like poverty is the enemy ntenda teve neri abesika bangi bakorora abantu abarabu wao monta korora nimeomoka like nimeenda abroad akiona mtu wa USA huyu nimeenda abroad napata dollars what I can say is poverty is the enemy uchumi ndio shida yeah ndio iliweka kwa hiyo state. Boniface, what can you say about that? What I can say is that abesike baido mostly wa could trust strangers more kubuga could trust abantu were in Kenya and most ladies were very lazy they don't but they okora gasi to look for their own money because abesike mbale wakore gasi they have businesses they work one abesike but the easier things unajua easier comes easier goes one abesike but those things baroje bintu biri bya bwango mbade diko kora gasi they don't want to that's why oroje bakwane kirose metandao yeah abose mu Julia gwatebanga obutakana bwokogera abaisika abange bakunyara ko babakwenyora se bikora bingo binebyo onye kwanyarira ko bagukubwate angaite story ingo trend yarenge the all of last week about nani that Russian man onye kwanyata ko gukubwate story yo nigo bagotebanga abasubati abare kwa $20. According to me, go say karugwa kahesabu Boniface $20 is like 2,500. That's 2,000. 2,000. Chibaze chenche kurusi botaka. Ai chinje ko kurusi botaka. Neri like walichukulia opportunity maybe na bara irurashi. Na kiye kinchenka girete. Alafu abane bakete no bwanchani bwa ukweli like wengine walidhani this is real love. Acha nijaribu tikanteme. Kumbe na mangana ande ko record gubade naende uranyora abande mbari aware like wengine labda wako updated labda wajachanuka bamba maitego sebiro rembi bwata chikamera
Awako updated. Rento time they were vulnerable. Yeah. Kono second kene na mendene ringa most ladies wajire do mondo Russia kuna wenye walikuwa wanaenda na gari umondo wako anania gari yae ya bwanake anaenda that's not poverty. That's immorality. Bone gine enda weskiwe bakire basomi unga bamanyenga talazima ngomundo wate ngozi ndabu anaenda kusaidia somewhere. Yeah, lakini nonya niko taligo. Taringe tunaona abaise kubuka. Nonya naba mura umeteneri wana ijua sana tumekuwa tumeonekana lakini aba mura nonya barabu. Uko babeka Kenya gaiga na abaise ke. Chita bina chicho kababu wate. No, most ni kwa sababu wasichana yetu imetokea ni Russian man tumerekodiwa. Nonya nini aba mura neri yenu ijatokea bado. No, lakini na mimi ntoma itemo watu chita biechi. Yeah, molarity iko kwa agenda iko lakini mostly kwa ladies. Dignity. No, mostly from men, not ladies. Unaona unaoja saba saja there's a difference between a man and a woman. Omweski ndo tagire ko rinda your dignity no mobero. That's why no even Jesus, even not Jesus, ya sao monyene achorete Mary because alikuwa pikira. Mato mweski kero usekobe ko moswadi wate totebe two men na mwingine akona mwanaume mmoja. Mwenye akona mwanaume mmoja is more respected than yoyo wata basaja abange. That's why ngote ngaba kungu mudena atakire ko God umobero ebuna is your dignity. Yani kutwara those men ko reduce your respect as a lady. Lakini ntora manya kama hao ladies walikuwa na men. Hakuna mtu amesema alikuwa na boyfriend. Bara wange jinja ya sariki. Okay. Ai kerto gendre tendoje Julia kutayari. Tayari nga kwa bere gorogari temperature yakinire. Ekero ribo rinde rigo chiria chagaiga. Ekero totebe inubono bunabasaega. Singenjo tote you are dating. Inubone ekero mukurigo nabasae muri myaka bono mukonya gukuriga rigere gose mubwate. Ekero yakirenga bono ukona uyo mpenzi wako. Consent. Ngakigocha yabaga apart from this story ya Russian man yanya tukabage wapen. Yes. No Kenya gaiga twarorire abasae ukikosana na omwanchio ugocha kwa mwanikira wakwabeka none chibicha chiri cyae mwari gwakana sasa ndio unapata opportunity yoko motoria so mutandao kwabeka chibicha ari bosa Inkioro chenga consent bonekero bona toteba you as boni when you are dating with somebody consent ya onereri gabu in case tuseme ne chesengenjo onyo gutigana korongo tigana more nona bantu barasenyo mongo cha bari batigana kama ita happen hata kuja kuweka picha zako online. Okay, ngendo ngwanera ekero o expose someone pila nini consent ya that's a crime in Kenya ikine crime na most men's I think yeko rauseni emotions ama niyo kukasirika ama most ladies juwege ndekere both sides. A lady can expose a man na almost such about na bawo expose ekwende. Of course it does a crime. Wonege ndonjinda atebe ngeringa otakire ko manyanga ningore nere ngakiare emotionally na are strong no mondo yani ore a grown up no abanda abange bago expose mostly oise kuri age gap ya bana abanda bago wanajaribu hiyo mapenzi yani bago try ono kwanyoranga munda akoranga bono gosaririo yerieta is by exposing him ono kwanyora monta tari ready was a relationship. Yeah na kia ileola ora kwa nega tenda tebe that's immaturity. Nche ngoteba like for both men and women chinga kichiribago date mtu afai kukubali videos zichukuliwe during intimate moments. Kwa sababu the moment mtakosana ikuwa hata ni this year ikuwa hata 10 years from now those videos mkikosana tu hivi kidogo akikumbuka analike videos zako. So me what I should chenye nasema ni ukidate na mtu usiye kubali kurecord during intimate moments kwa sababu hizi vitu zimefanya watu wanajua mtu napata esteem yake inarudi chini. Yeah. Mbia mano tikangu turanyora inkwana ya Isaac Mwaura yu anyarete ko bagagukwana irinde tonyako batoko genderera. Na nikirejelea mambo ya wamama na hata na kadhalika tumeona watu wengine na tunataka kukashifu kama serikali tabia mbaya ya yule mtu tuliyemuona yule Mrusi akisumbua mama wetu hapa. Hilo sio jambo ambalo ni nzuri hata kidogo, lakini tujipende sisi, tujipende kama Waafrika. Usione tu ngozi nyeupe unafikiri kwamba sasa umeenda kutajirika.
Hiyo ni aibu kubwa sana. Nasema hivi kama msemaji wa serikali na Muthongo wa Ruiru. Tuache haya maneno ya kuwa kwamba tukiona tu ngozi nyeupe hivi tunakimbia huku. Tujienzi kama Waafrika. Tuenzi ndoa zetu. Tuenzi vile ambavyo tunaishi kwa pamoja, ili tusiwe kwamba tunajidharau sisi wenyewe. Eti kwamba tunaweza kutumiwa kiholela holela. Na nafikiri ni jambo ambalo pia tuseme kwamba maadili yetu nafikiri yamerudi chini kidogo. Tujiangazie sisi wenyewe, maadili yetu yamerudi chini kidogo, na tuweze kuwa watu ambao wana tabia nzuri. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii, ni kweli kusema kwamba afya ya maadili yetu imezorota sana. Yani tunakuwa kwamba hatuna heshima kwa sisi wenyewe. Na ndipo sasa unaona kila wakati kuna mambo kama hayo yanajihusisha, na tunawafundisha nini watoto wetu? Kwa sababu ndivyo tunaweza kufanya miundombinu, tunaweza kufanya miundo msingi, tunaweza kufanya mambo makubwa, lakini hii nchi yetu itaendelezwa kwa hulka na heba njema na tabia njema nzuri. Haitaendelea kwa sababu ya miundo msingi tu, miundo mbinu, la hasha. Kwa sababu ile hardware ni sawa, ndio hii, lakini software iko namna gani? Hilo ni jambo ambalo limefedhehesha na kudhalilisha Waafrika. Hati mtu tu yoyote tu kutoka kule hata tujue ni namna gani, hawa mgonjwa asiwe mgonjwa, alafu sisi wenyewe tunajionyesha vile. Na tuangazie tuangalie hususan masuala kama hayo, na tusonge mbele. Biamono moigure oine serikali baadaye karo Isaac Mwaura gukwana uyuru to gukwana najua nero gukwana kwa niaba ya serikali enene ege kore kyo bibono ga manyanga umurai wese na maito what is happening asaba sai baito ngimura kwa nese ngenchokorengana na Mwaura wese korengana ne serikali ni gagotebanga abasaya abange yani ni kama ba yire birengo byabo ni kujidaririsha bona boigo akararure okuboria gochia asaba subati ko kwene kinga ngo babara abigenwa senyomo yabo na kiura kwane kerengerereke nche naroche mpaka Ghana batebetengo umuntu yorashia bwatu but ni kama egente kingego korekana misioni kama atashikwa chitindo chikose na bwatu ndara kuburia iboniga bwekero magoteba umurashio ya bwatu so far nduranyora report egoteba nga this Russian man alikuwa na underage maite yare koba na abantu bare 18 and below inabo yare koba serikali nango yimugite gitambukiro kya bango tinda manyange tambukiro kibata itukubwata lakini nyorenga none asenkwane ya Mwaura mbarate bangwa kumubwata bare egento batebete uizi kurigerera hapo na basubati ko saba nyaruka ndio wanaambiwa baba awangalivu na ende baba batebere ende wa correct action chingia wose bitende bia mbara kwanera morashio yiga the reason being tache tire mwana skuru alikuja ni watu na akili zao una wata birega buboninga no mondoli netega ali gusene yo mosacho ebuya age drive vuzuri akagendororo na kimuroche na kike kore kigana kimurage kwanere karoko tenga sofa ujaona action ikitekiwa lakini another way karto kurigereri tabwate montore underage ubantu bari ngororo na abantu babwate bibande abasubati abanene nabangina na kioraka. Okay, yendo ndakwendere gitanga ninkeringa a mistake yo morashia niyo one mistake like corridors video without a consent yabo lakini kero korigeringa mostly ndo jenga abantu bare asama goso mostly abantu babwata asama gose kwende is our ladies because mostly now je monda okwa na no morashio within 30 minutes bachire nere within 20 minutes bachire by the way how soon what trust you mondo is a stranger of course ni stranger kwa rere akona na what skin ya ni white no mondo of course you trust inga na bako ndako echibesa lakini how soon kwa mo trustly umeenda amekurecord na ndaringa no mondo of course ba odanga na bwate fidere secretary but ya mbara record bako tenga like you kwa aware ko recorded wono gaithinga mistake menge abizike betu no bebekire yani amaskani yabolire batigire wesika yani bebekire style gete ndimadi moiboli kiorare umwana wa ikere pakeke wangu bunekyo ngaithinga abizike batakire barora maskani yabona arari na ndebati you trust a stranger ndo mwense konyoranjera kwa mo trust within a few time a trust packet take time ko trust you mondo ndo wense packet take time ko trust you mondo chutoma intention ya nereri wono gaite nga wezige banjire chibese banjire easier things ni wono koroji biko babeko murero igoro
Mbia mono ase egento ke kwa nyare ko bago kwa nagabo riboririane kwa korakano kwa chire mutu yana lakini mbia abo ase watebirenga omorasho iga muna Julia watebanga kero kende no butaka bokogera omorasho iga bagote kwanza alikuwa anasema I don't know English, me love you kwa mubwati, yani hakuna that conversation yenye hata mtu anaweza kuambia na kyo sekera kwa na wata no butaka I don't know English. Inyora baroto tebiga bunga aba isika borochenga huyu mtu hata hakuna auja tora tekno 1 minute yao yoko mumanya buna wano manyete ncheli na tia Soko TV bra at least hata unajua in case of anything asura nyore na boko nyora na boko chen Soko TV otebeli na tina nkorerete iga onyora so contract sasa umurasho yoiga I don't know English, me love you. Kwa mubwati gabune sese kubwati ama ugaye gochikoria. Ono nake kibono togo teberenga kiro monto no monto manene na meteki akokora. Sieti asinge njujua liona hiyo video kagotebanga me I don't know English kwa mubwati igo. Pia wasichana wengine na baba bakore gas Kenya ni men. Sieti ni kwa sababu ya mzungu. Na ndabona rocha abantu bagwichirenga comment section nga baiseke. Ntora ora ki video bali ba mukani tembaro ba mukani. Lakini chirichi go trend ni wenye walimkubali within minutes. Lakini kwa sure kuna wenye baro ba mukani tepi. So people were stop ku generalize women at yo abaiseke guseni ni respect ni nini abaiseke you are cheap abaiseke sijui what kuna kero monta na bata chi standard chia lakini wano maita muchando Julia so gutokira gabu oseke kitogo kwanira gabu of course embaro ba mukanete lakini ababa mwanjite na kyoroche barabu na mario gari gotumia because na kyo mondara aje Julia saingo tena ki haiji kwanza naondi tata kumanyiti lakini umetachi video at first unajua akujui okoro diriga number 1 chi video chio na chiroche I don't know English hata mama ngana tatuiga next video oroki kako chamwae mimi sidhani tindo chi like ilikuwa immediately mimi naona video recorded tika kubanyora para labda wanaongea kidogo alafu ana record wakikuwa lakini abono communication na kionyero chae toteba this man doesn't know English venya amesema I don't know English na hayo itikirashi ekyo na kiko mi Google Translate iko use simko gotome message siminchiro gotoma go English go cha somo rashi ya so go chesi ya kerashi na kama gotoma ne kerashi ya chesi ya English use Kiswahili ibono nero ya barete inere ya tere ile bo mbiamono ekero tokonya gusema ni gaiga buna basai bakonya gukwanira about okwanekerwa kubwanchani ase emitandao gekorekia bangwiga nekikyo kumorasha bede ata nona matukairire mongwana na rumo America na rochete Kenya akanyara kubaga kwanekera nere akanekera umusubati na rororo amwanekirete nkarananda TikTok na ro bakaranda mana it is not good igoro ninge tokunya gukwana nona abakenya boka abanyene ime ya Kenya bado wanajikuta kwa hiyo tabia kero konyoranga mwanja ni no monto moko gosana omagukwanekera ono totebe as bonve personal boundaries nje choborente kobeka totebe kero rasa mapenzi sengenjo abando boboire sai ne ba long distance nje to video call style banonga na video call koraire noje personal boundaries most gekerole umate kerole nyomo onyomire na yomatenga uko kwako lakini kero go date umuntu for a short time une boyfriend yao teri guaranteed nga no muntu gochi ukonyoma bone yenda kire okorobe cautious go trust umuntu yo na go share your chibije chiao your videos abisika bange no na basacha talinga abisike boka pod abasacha na abasubati wanaride go share chibije chiao maybe chibije chie ntiaso ni mojiro chibije chimbe gwa share go chiuso mondo ota trusted in a way mondo maita ko nyometi tari your husband no mondo sometimes ya magoso ngo jara toka na biuga mogosane wono mondo because tabu atena ta interest ya sore egenta akora kama alikuwa ame spend kidogo kwako akorange yendongo kora go heartbreak yo nyontigire urigire mondo mongao is by sharing chivichechi kwanyora chiare tirobo soku mpaka saba iburi bao kwanyora chiago seri no ni chigas wone ende danga ni manyanga kaba cautious tiga go trust unde wensi okonyora bwango onye tonyo miri stop sharing your chivichechi ya ochi ansoni waka chivijore naked wa share na ande tiga kwala omonto abega ko record omonto motaraba tari mosacho ati yani ko record your recordings pia kaba cautious nago
to wanje ji recordings uni chicha take place. Yeah. Julia no nkaranga no kwana nkyora kwana karura sama pensi ebirangira rimbi chenga chibicha chichiko soka TikTok. Ngyo monta kuwakire bicha. Ngyo monta kuwakire bicha kakoroche. Nene boyfriend yao takorochi bono. Unajua most instances na wako nyora ngo tai ngabona chisa chekiro ko tai. Ngakire bicha kuruka. Yeah. You don't sharing pictures no. Mtu afai kushare pictures zake. Nende siku hizi mna AI chire na bogo share picture yao monta enda akore na kinaki a post aseme ni wewe. Ngyo watu miro monte bicha yao. Mimi I don't advocate for it. Wale wa tomere bicha. Ngyo watu mere bicha. Lakini umaida abange de abaiseke kero kwanyo rumondo njera tomu maidi mostly gende dangani mondara kuidisha isiwa chibije chiao na hodenga because na kwanyo rabda because no botako wate aba because chibije sene passport yora mutomere tote because no tote chibije tikabon fasi yako leo mbara kwa chibije wanda te because no botako wate aba because of course you botaka mboro lakini there is a way the minute inga inere way era kurusio so botaka kwanyu romondo ko deviringa share chivicha because kwanyu oro mondo njiro karosi na wazo na kagari ukarange yendo bona bokora anything kwanyu ro umeshare chivicha na umunyene utabwa the intention yo okoshare because you need something positive mondo yoji obo petrol at the end. Ngikora kwana bana mukwande nje na ariko tabe bicho montara go sabe ko sine passport yokora mutumere kuruga kuchibura akorore picha full mtu anafanyia nini kama mtaka kore picha full ne sanduki hata tako korose Julia kwanya waka picha wakale lakini je tingo tumera monto bichane picha full ya passport so korore nene nkyata ite Biamano toka ndo mutimo kwa maketo kwira na tumaye kugenderera umurigererio nye kubwate kerengera rikende bose nye kubwate ibodi nduraga ni gukugusanga na Julia na boigo Bonves na bogo twakira SM gwethere namba itu studio eyuere 0788666663 na bogo twakira gosori ke ujumbe gwetera se namba 0788666663 ukwanere kubwatikana no kwanekerwa kubwanjani obu kwanyare ko bago kwanekerwa matuka bango iga ase omutanda to cyare ngwera na turasege kekekekere buzyo Eye Nensoko TV uboroso bumugusi Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bifero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Nensoko TV oboroso obwo magusi na nche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asama Erieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo yonde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa amariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buryo gukora kingatare icyo butindu. Unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako.
tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@j&java.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichiburi yawo. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebiro, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia. Ninchuwenyorera spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemega au. Tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebe. Tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi mese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru amenaye. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda lete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboli ntunyale koba tokorwa ayamkira lituko liye sabato liye abandi bagotabanga Jumamosi abandi batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora ncho mulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Soko TV twachire gutoligesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tukumera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eligo kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Soko Yegoro yeito imeye Soko
Ae soko kibengia ya jire ngumanga bunalero. Ae soko Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Biamono naende omurigere w'Ensoko hasomoroberi gweritkoria rero wa etorobini nigo tugenderete gusanga okwanikirwa kwa obwanchani ase emitandao kero twenda omutimo gabo ngo kwandira twarenge ebintu biri bikogera abasaye banyara ko babenyora asa kongwe kero tugusanga noyo Minto Julia nabo igo mungwano koro ku Bonvis abo bakonyara ko babakwera ababonse siko barigere buya n'abasaye ngomba mayiteki bagwetera gabo ekero bagukwana Julia nanyara ko bagukwana nga abaisika bange nigo bakwenyora asobotaka egendo gekogera nga banyora nga none kero bakunga inu bakuba abango sana okwancha egento naende naga niturigereriga Julia nini social media pressure ya social media kwa romonto kwa ralinet kwa ragu smile yaga gete filter gari kwa kwande nonye naga akagari nona ga ball togo sabatu gwa post gwa kwebicha kwa ranga this is the life I want ngochangere koreta ebintu bunebyo ngokorige muna TikTok monto Valentine's Day tate boyfriend yako mungurere Mercedes Audi ondo gwe manibuke ya 500k ondo gwe rugose ninki arafu gabo boyfriend yawe tera kugurira kendi Ahora tara maua mnata. Wote na wande tako akende. Ulisa maua ni anyuki. Ama hata sikumbuke Valentine's. Kini abane yani Valentine's Day gari ya mauga boyfriend yani amugurire gari keregento. Unasema wa kwani mimi nilikosea nini Mungu? Nakonya arabande bakwenda chi dating app which kuna Tinder. Bako sora rochi namba no chire gari banya go date ona basongo banya gutuma chi video chibona. Hivyo ndio inakuanga. Boni ndo cha kwarigerejo. Umemwangalia kile kiki agochere ka kwa na boyfriend tiri kumugorora kende bakorire yo nyoro ndo akirune. Okay, first of all of course in the back rogorigereri chi videos chiko to online lakini ndo takiro manya at first tago trust anything you see abantu abange most of them umanyenga life yabo at the ground ni mbaya bona abantu abange they fake bago fake life bona nande kero otete ko allow pressure to your head eko making you consume to your head you go feed your mind one kero go feed your mind with even though we fake lives ona kwanyora go feed your mind thank you that life yako a pressure waja okore bintu bi tatakeri okay amangana nga boyfriend providing something of course taringa nige ndo nga ni mbaya they have to mbada keiro of course kama mko pamoja kan na bonko give but yaba ndo mbare mostly na abako online mbaro konyora walianzia somewhere baka work baka somewhere one they have to show the world na bo konyora mostly ne boyfriend yere da mauga chibeza iri maybe no moise koyo because abana ndo wali work walikuwa pamoja waka work so most ladies eba consume ebintu but I think it's fake they trust anything they see ono batagetanga mangana yu akorekane to their life kila mtu akona life yake ono takire kwa real life yao ngacho takire kujipanga na your life in a slow way in a gradually kwana kukina ngora Julia Zale, do you agree with Boniface about no bogimobo bwao onyogo tumbaga ngora gender was nchiko therapy nasikianga bono obuna abantu bago date okugunga boyfriend yananyora chibesa boniga atatafuta type yake ibona baba isikaba goteba alafu nasikia boy pia akisema pia mide mwangu akipata pesa haizi kubali akuwe na umumrota bwa tibesa so like hizo wande babege tambo
Mbona konyora like hizo wao saziishi. Girlfriend ana blame boyfriend. Maboy wana blame mademu. Wanasema mademu akipata pesa tagwancha abe na msacho tabwa tibesa. Aba sikiba goteba, aba mreba konyora chibesa watatafuta type yao. Wana turo chile hakuna hiyo trust hapo. Of which I agree. Aba mreba konyora chibesa wanatafuta type yao. Hiyo nani ukweli? Kwa nyako nyoro yo manyo chibesa tigite. Ya nanya konyora lakini naro irabange. Bakonyora chibesa bono bachi konyora type chiabo. Bachi kori type chiao chinyinge. Boningo kwa kwarenge na kikware kwa. Egendo kiro kwa neke moneke. Omaite sometimes ekerongo rikichibese you have to look for your life nae as a lady. Ntoko banae ayoro tu you are not doing anything. Omata ba iskembare ntebe nje no mondo nde hard working sana. My lady no mondo I work hard ya kazi yake ni kukula tate diko igora bonga manyenga I can open even a business no kona just kuma ere no mondo just there. Bonda zo ko nyorongo mosaje karanyore chibese ama idenga te lady mbwate no mondo tanyale ko manage this money. No mondo bado goja kuongira ni scenario. That's why most men they run run for your life because umwese ko watu de dikuebanga umanye what you need in life umanye ngakiuta kirokole ubugima bwao na ekero ko egujibese korege ndukere constructive oro kiwa boyfriend nga nanje no muntu nda igore no business I can manage na bonda manage no ne nyumba yani ukomanya nga umwese kembwate ni mwachi beseji no umwese ko rachi spendina enjerere ya maana okonyora mpaka mbara abesi bakorega si Saudi okorega si okora igo sibye bintu oya gosene chinyambu erongoli Yule wazinyambu necessary otabachi besa gocha kanyo masacha gachi gosaya gosakanira abana school fees kagocha nyoro musacho nyomire one kine kiora temenga bon that's why the kere ko manyo mwese kenga ngakyo ku handle your financial ngogo trust with your money because ekeroko that's why ko mondo chibesa ta work for umondo yo ko west chibesa ejo igendo ire for easier way tori ko nyara ko manya ikerwe abwase ajulia abuna nyara ko ba ko na baswati ikoro kinga okwate banga abasacha mbaro bako work hard lakini abasubati banyara ko baba ko bayiri go siba ko bayira ni mayaga the same Julia na yaro tebirena abikore mbiroro ko nyabasubati bako work hard abande bagenda none chinse cheisiko mostly unaona nini Arabic countries na basubati bako genda bachokora kigasi cha nyumba agende achiko chencha obugimo obumure akienda akikusaidia pesa goso gutumia chibese rendo konye kwa makomenta bano kwa menta omototo isione na abwana na kiora kwa ndesengecho bado kuna those ladies wenye wana work hard lakini abasacha na bakwira ni maga hapo unaweza okay abasacha mbaro lakini is very rare sana is it right for romo sacha kutegemea chibese chomo subati of course it is not right very right and ndiniko danga mosaja tatake iriko konyo because ndudwenzi we are humans mosaja of course tatake iriko konyo ndakire ko somewhere ndakire ko manya what's your purpose of life wone kero go tigera of course ndiniko danga mokungu profile ni mbaya lakini mosaja pia tatake iriko tigero mokungu abe like is the head of the family bono ekero konyo ego ikera pako mokungu osoko chikori of course twenzi tatake iriko rigi of course some men ndio danga basacha abange some ne category getenge sana ju such cases ne chinke chire ekero kurige none white abasacha abange na bakwira ni kuma with women usikuri ikwende nenke they ikwende inenke lakini wone nge ntora ngeringa men pia kama uko such kind of a type utakiri ko manyangi utakiri okora umanye ko manage your funds onye mwariri chibese no musubati utakiri ko mo respect onye mado muswadi nawe kwate ngoyo atakire moske yani nimpe respect kama kwaro no muntu urigiri chibesa amekutoa mari amekutoa utakire kwa respect mbia mano alafu ribo ririnde na rikuganya Julia na boko irane regabo trust bone kero yikire totebe nga nuko bati boyfriend yao umekosana trust imekatika nenya ko ba rebuild again. How long does it trust once broken can never be rebuilt again? Murabera na bono na kimogo chikoba because those things are there. Bandongo bosana bari babera na lakini ka trusting ka rengororo. Unawana watebire gose mtu akakuacha akachira umuntu mungao. Mwabera ndire na kibono usiane yera. Goso kuira na gore ready. Ukoro ko moimo konde siko. Konde siko. Jua tena akikubreak your trust, mama ide siko nimeka. Moyo yangu yote huko na begete like enkore ani on spiororo kubeko kugoro kama nusuga konde nus kenege ko bawe gotama ko chisko
Boni, do you agree? Kendo na kwa ngeringa. Kokosana ikose mondo kokosa gose kogenda, those things happen. Wono odagire ko how strong obongo bo how strong ngaki majority ya nga yikirete because abantu ngokosana more ekero mu ikaransirenze abo moko gamba and you can build the trust again jiwa magozo ngo tukara korekana wono dagiringa tuagosanire torete ese nyuomo bado kama yora ene mosubati na no mosacho bado stigeti tute a mistake ya happened maegari ekero mu ndagorre mistake o ikaranziro de I did this mistake ni me admit ngabere togenderere nkaite nga ase most serious abantu bare se nyuomo of course na bogo trust you monta again you can trust again according nga kiore how strong you are. Mbiamono ibine birengerere mogendete kubwatuka murigeri bansokoti maitinga no bwate nga nende no bwate komenta konde ene kinga gwarikire ujumbe gochase namba itu studio iwere 0788 6663 nabo kunyaka bagoko bwatuke birengere kubyao kubwatekana no kwanikirwa ko obwanchani ase mitandao kero abasaya bange bakonyora gose aitwa ngaina kubatogo kwana na Bonvas na Julia Gaiga korra abasaya bange nga bakoranga nyagiteniga aribuya ekiye kogeranga obugimo bubwanyara ko baboko bakongera isiminere gatiga ngo turaigunga oyo iganinki agukwana. Hello Ensoko. Hello. Ekoreka nanga togo cha kuigwana ene kinganguri kore jumbe yao erinde na rituranyare koba to kuigwana ase enchira yo bwikirano as a youth bonega totebe nga social media no maite no kobeke iga kwabe kwaboke kemame kwabe ka TikTok mtu amepiga filter ako safi nini kwa nyoranja la kwara ile gose riwata ebirenga Valentine yuko umepatiwa kitu kwa makanyomo ndera kare go post go senguru Zanzibar that nini hiyo peer pressure ya social media naki turanyare ko bagose nu nabasaye naki uranyare ko live without it gose naki ora that manipulation naki bono nabasaye gose muranyare ko moko menyarende tuache kufuata embeo gose upepo abuna Boniface ateva social media abantu bamenyete fake lives konyora umuntu apost ti yako ngaine ringa na boyfriend ya mwira Zanzibar lakini konyora nichi besa chia aenda nacho. So for me social media take on pressure mono. How can you protect yourself from that social media? Useba na silent. Inche chenye natasema ni kero monto like si kujiprotect, uwezi jiprotect. Na bakora of course hata yebeka kila kitu inagoreruega. Lakini kero monto trust the process. Time yako itafika. Njege ndo na debenga. Abuma igana te anga ekero omonto ikobwati nkyo go feed your mind. Nkyo ko yani nkyo korigere ni daily basis. Unanje nkaidenga no TikTok sina kwa simu yangu. Because na kiko nyari kono tabati TikTok. Because na rojenga ebintu mbiro made TikTok sometimes ikona mambo mingi. Ebintu mbiro bono kubwati nga nkyo dego ko feed your mind. Ebintu mbiro korigereri kwanyora bimekupea distraction. Abantu mbara of course batari strong batanyare ko handle those kinds of nini. Bono tekiro manyanga inki oko learn unanje na ngatika TikTok maybe ngai replace with oko watch ebintu bire more construct kama skills on YouTube nini ekero what the time kwa watch endo kera ko konyi in life egendo go hard go hard something positive to your life. Bono tekiro manyanga inki oko rigereri inki oko feed your mind inki oko consume in daily basis. Abona na kikine kikera ko konyo manyanga egendo ko beka in your mind negendo go trust na kiyo okora at the end. Wanna feed your mind with positive things. Woji skills. Kirigendo squeezing gero kuna AI. Na bogo na bweso mino en computer. Na bogo something kera konye somewhere. Yeah. Biamona murgerete na mayanga no bate boririnde ene kinga kwa boriri wetrase namba ito studio iwere 0788666663 tokwa no mutimo komo kega tokwirana erinde tonyako batokubwata chisemi chao ndo chisemi nigo chigendete kwa swagaiga ene kinga tiboriri otagete kubori kwari bekire tayari
Julia oroche gose Boniface ningo rirengete Julia kwa iguro musimamo en bado ngonya kurirarenga ere abasubati abako mochigumono nona abasacha nkorekana bari bagokore bikore bira kinirende eyo ntoche kunya kwana ase amatukare bosio ene kinga kwa boriri aho gose semi kwa wetera enamba 2 studio eyo ere 0788666663 tokora endo mutimo komo sinene koira natore. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselibwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse nakobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito ime Nsoko Nsoko Yegoro yeito ime Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obuikirano emanya mange naboigo bwatra Nsoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Biamono naende gukwarigania ase omoroberia kerotore ase chidagika chiri chalala salama katugukwanera okwanekerwa kubwanchani ase metandao enkwana ndoche etachitense kabisa kerondoche Julia ngungusare gocha Boniface na rengo kwanare gocha bana basaya bonsi omurigereria bwensoko abo babwato bomanyi ema etabasaya abaiga oise gukwana mangana buna yuna bu arengete kiandagia 10 karana kwari baganga karotondo mutimoko nakumanyinga nabo gutwakirese migosotori kerojumbe wetera ase enamba eyiga ye studio yure 0788 66 erindo totebinga ebirenge bya ombere byo bwate gusembo semi kyo bwate gucha somosayo okorigerereti ase emambya bono Julia akarokende abantu barokonyora kero abana gusaba abanyaruka buna bono banyorera se bikore bune byo bya Russian man umuibodi na rokobekerwa magoso beko banga kerokende tanyare tekobaga gukiniwa senchira erendonge
no agree gose na kiora kwane kubwatikana na bari bako mochi abaibori. I think ko agree. Labda onyo moibori kare responsible. Onyo moibori okore ndirikurwa rengo makembaka kwa kini rekori umeshafika 18 and above. Chitinko bekera moibori oyimagosa. Kinene ka utigete koroma kya utigete koroma ke miaka 10 ukajisukuma peke yako ukarichi pesa ukaire skuru. Labda hapo ndio unaweza kete. Bia mono tetra wate simirege gatura iunererie yago tutebe. Elo ensoko. Nekoreka nanga nigo ya minchoiri karabono ngukwana kwarenge au karakwerigeiri moibori kama mzazi ametake care of amekufunza hadi university njiti nko mubekera makosa. Do you know ebikore bigatotebe most of the students or most of the ladies wenye wanazifanya mbari yakonyora bara ase university na kibono na kiora tebe nga huyo ni mzazi amelipa fee baada analipa fee lakini bado kwa nyaro mwana buno yakokora tari mwana utigira erigeri tigatura bate semierega turaigo. Hello ensoko ekoreka nanga tukare gusandana network erensake lakini ndene kinga onye to gotonyora sesimi rikangu ujumbe yao erinde tunyako batokonya soma toigunga nara ria yaiga ubwate gusebirengere bya ombere byebiga kubwatikana no kwanekerwa kwa obwanchani ase emetandao. Boni wa nara ria ura kwane kubwatikana na side ya baibori. Okay, nje gendo ndakone ngeringa egindege kere both sides. Baibori mbaroko nyoranga style wago kinia bana babo baibori mbaroko nyoranga mbari go spend most of the time kumanya abana babo ngakiba bago kina. Abaibori mbaro of course ko nyora tiketo mwana chiabo. Sembaro bono kwa nyoro mwana yakinete ne character gete ata maitinga nembe because moibori otarenge aben akinenere amoteinga otakire okoreke ekena kiekebe abaisike mbaroko nyora abaisike nona abamura mbaroko nyora bakinete bobe because of their parents. Sometimes this narora beke blame for parents. Of course ikine case kere somehow rare. Abaibori abange nande sometimes mbare bawo kinia abana bawo buya kwanyora nohora sa abana bawo no mwade buna bakinete ngo batebiro ngekenegente kebekenekia kwanyora omwana akinete enjerengia na ekero wakinire myaka nero goika totebe ekero mundu wekire na 16 years kwanza tusiende 16 no mwade ngegente kenda akore it's good negente kenda akore negente kebe bono sometimes abandu mbare bakore ebinto a decide from ese mind yae twabekera abaibori amagoso abaibori badagekiri gotoko kwanyoro muiboria amefanya part yake vizuri kwanyoro umuise koyo kinete mumro yo kinete nero ikire somewhere obere tote influenced by friends also ile character kita tabwate go change all of a sudden jagira okore bintu bire bibe to the society bonongo denga emiaka nero gwikira kwa manyanga ekina kinda kire nkore ekina kinda takiri nkore. Alafu gabwe karoto kurigereria ebikore biga byokwanekera na kyo ase mitandao ama tukama egaga bumbi arengororo bono nigo byabeire nini byabeire binge ama tukaya iga azakal gosa azanini country orogo segesako ninki ukagirete turakore eri tonyare ko batoko respect each other because karoto kurige kurumaiga akukwanga na hizo vitu aonanga yoroche mbra yangete gututwera na ndi bono nkitobante gukora kwene kinga guchimotu bona bunegesa kukyomo gusia butokwa na bono mambi nduri guchikwenyora asayo egendo rakorenga okombe life ya abukare ntu abwate analog na digital bandu bange mbalinge exposed ne digital ne jisimi sai iko modern bonete kire to tesuno muibori ogokini umwana oromoke tema como some privacy yaye na gutume ko mutandao esenjira engia esenjira takire engia maana bono muibori oteki responsibility okini umwana okamaitenga ekena kinda kire ko biko so mutandao ekena kinda takire ko kobeka nase youth abadogo kina sometimes etakire to purely nini respect ko respect yomondo kwa manyegento kobeka oso mutandao yani utuwale self respect self discipline ayo monye no madenga egendo nakire kobeka tigambe kigendo kera konye somebody tigambe post kigendo kere positive because aikero mondo na bwate sim echichitare ngokare boneta kire to adapt this life lakini tumanyenga egendo tokobeka ese metandao nkereki is it positive nke impact life ya someone somewhere boneta kire as youths asasa abantu to atuaregisimu abaibori somebody inkio kobeka ese mutandao Julian obatikenda komentra gabo ase nchenda tebe kare aro social media njarengo squeeze ro chimba ko mwana 2 months 1 day
na nari social media. In fact atara iburu togendete komorera na bando. Nari social media na bata followers nyingi. Ona njege ntongo taba tari mo ibori okosomia mwana nga you should do this, you should do that. Omo ibori na ba gokorera buya mbako ike university. Ko ike university ororo kwa change. Kwa nyore group yende wa change wacha gukora ibintu bitata keire. So for me I can say venye muna tokonya gusuka generation igocha nembe. Unache muna jenzi buna intutore yani tuko like don't care. Yeah. Fanya chenye unafanya wewe ni mtu mkubwa. Ona baba ke bagocha alira ache bembo mono misioni na onyo mwebori kakukwanira misioni kama inaweza make impact. Yeah. Alafu riborinde buna bona igato tebe like ige kore kitwara gukwanira serikali is aware of it. As a government kote buna inwa basae moise kwe uri bagase that negotiation table as serikali mukwa no muraibense face to face. Totebe sengenchonara aware what is happening with our ladies, what is happening kwanza aba nini aba nyaroka baito aba kwenyora asa kongu kero barasa magoko ya basa chakuru chinse cheiswe bikore bibi anyare ko bikwene kiwata side za milimani halingam cheste tijiga cha Nairobi chinene obana mbake kika kyo morasha ya chitego korekana wana inu na youths totebe ne serikali isikuba borin kimuraga ntokorerinde bikore ibisire na kimura kwa negose ni kimura tebe bono igase ngincho kereka no murai na roro rigerete mete leaders na bakwira nini chichi amachiko bandu ba achibil baje amend chaba machiko na kimura kwana. Okay gendo nda kwane getanga ninkeringa sometimes abarai na barango jabare ba to fail as a youths go sasa ebi go ritoko kina because madabarai na ubagotora and they have to create opportunities as youths. Wono kwanyora baraya bange bakonda baikaransa babekende kia ba self centered yani nga mbara uboka batete ko fanikio wao wenyewe kwanyora ngabebire their youths wameenda shule basomire chikambas bawe kaska kwanyore gasi yakorereki gasi nchiyo usikonyora chigasi nchiro they need a connection yani etakiro a connection omane konyore gasi usonye no bwari mukwanyoranga there some MPs bairama bagedo sena tato ba bandu baliba e family one ndo ndenge serikali tekire kole baigoro opportunities na ande ba umuntu egasi according na qualification yake na fenya mesoma erinde baigoro chigasi nyinge chigasi chitoke youths basoye chigasi babe busy erinde barwese metandao batike gutwara a lot of peer pressure you can make kwanyora ba kore kind of these things is to from Russia. Yeah. Julia ainchege ntoda tebe kila mtu ni mkubwa kila mtu anametege ntago kora so mimi pati yenye nasema government umete iwezi kuja atianze kushika huyo mtu huyo mrashe hasa ingentreat alikuwa anaongea na wasichana wa Kenya na kutoa videos zao bila nini consent yao. Crime mwenye ako na ni kuzilik bila kuwaambia. Lakini naro mwenye alikuwa kwa interview akatebenga Irena Aringa we alikuwa recorded. Yeah, bona crime kia kwa hata Julie kubali Julie alikubali so chetindo ya kurecord. Chetindo chi kama amurasho yu na bata makosa mono. Juu na bantaba nene. Na bantaba nene mbaringe bana. Mbanjira nite. Kwanza mwenye alisema alikubali she was aware. Bia mano tigangwa iri bago murigererio nyara ko bagugwaka esimi nigo yanyare ko bage guchanda kego lakini nyoko bwateri baga na bogo te matororenga ingani ri kwa bwate kwa rego te babu Julia nererie ngo kwa chida kaibere to nyako batuko bwate esimi wetere number 2 studio eyore 0788666663 ninkereke kego bwate kero kende ngai no musaya maite ngani gani ge betete insa saba sai kero bakwenyora sabe mondo wancho mondo kumbe mondo ita wanjete alikuwa anaongoja ache kugo expose as a social media na bora nyore ngakero kende gwetere gento bunekyo no bato basamyo kwa basaye bande chinsa bunechiga ene kingango twakerore sime bano baro bari gwake sime geke kere nigo yanyara ko bage guchandara kine ase bano kwene kigunga nimbuyere nabo gusange birengerere byao wetera bana senambe yuna ko ire yore 0788666663 otatainga na araria yo bwate karatore ase dakika za mwisho bwate chidaika ngebere gatonya ko batukorwa somoro beriga kato konya gukorera Julia ombo semiki karokendora nyare ko bago kwa omusayo kurigererete bali kichibesa because you said obotakara bokogera kwenyora gabo baro ko bate bari gichibesa takibakuri gichibesa hata baba gotaunga I don't know English but I love you kwenda kuri gichibesa
Tori kichibesa nonyora kagaskalia kwa konyora. Nonyora nonyene emiri tuko. Juu tumesema the enemies ni poverty na uchumi. Ebi na bibi abe kitaba swati ya situation hiyo morashi. Walikuwa na hopes nko bairari rasha manyole chibesa. Of which hiyo iko the case. So watu wajitume tu. Baba time this Kenyan men. Batike konya kwenda iskoa saba abasonga mungu baita bali. Nya baba raki. Amakaje yo na tatwara no nyene. Ayo moremereli. Lakini rena abantu bali kichibesa. Bali kichibesa. Bali kichibesa. It doesn't matter na kiwakoli. It doesn't matter yenyewe ikuwe legal ayiri kichibesa. Tori to wareter. Kesi baadaye. Okay, njege ndora te ngeringa. Tema ko creative. There are so many things you rakore to make money. Or ko sege ndongero rakore bingo be busy. Yeah. Chigasi ne chinyinge na no bole mina bokora na bogo tugano ne chingoko. Na bogo yani ebigasi ne nyinge mundu arakore to make money. Squeeze ndoroje kuna skills. Tema ko learn skills ya very cheap squeeze. You can learn even computer skills nini chi skills ne chinyinge squeeze. Go driving, kora something, get constructive, get go take a step somewhere. Talk about idol. Kerma talk about idol. That's we call is a devil's mind. Ikarole idol konyora wajagire ko rengere ibintu bitayo. Waso iranda drugs, waso ko consume ibintu binebi utadakira ukora because you are idol. Try to do something. Of course life ni nkongu. Kero mondo saa hii anajaribu kuangalia ngaingo soera. Nkinda akore. Ubo kimano boko by there are ways. Ni nyasaye na aro asibari ba minithinga Mungu wako. There are ways. Chinjera njiro. Mbia mono sana. Mbia mono kigimo murigire bwensoko no kwegena kwa nenga gwese miriti mbwati ande ndamente ekogera abuna abasaye banyarire ko babakuru abosemi gwicha sabasaye bandi gucha wikenga kirende itu yabangina na intunje sturu abosemi kukuganiri ogendere gutwara oborigeri obuya kwani abaya bari bene kiachibiche kigana mario gingo gwikera bari asenchera iyo boikeranu kukuganiria otware omubaso omuya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.